والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Devam ediyoruz. Allah Teala'nın isim sıfatlarını biteriz inşallah. Biz öttik Allah Teala'nın isim sıfatlarını El-Kuddus degan. Allah Teala bütün yaratılgan narsalarga o'shaldan yiroq. Assalam degan öttik Allah Teala yetishsizlik ham g'ayiblardan, mushar ishlardan salomat bo'lgan, salomatlik beruvchi zot. المؤمن التك المخيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق التك البارئ المصور الغفار القهار. Tega dersda o'tgan al-G'affar Alloh taolo gunohlar, xatolarni yo'qlovchi degan. Bugun o'tamiz al-Wahhab degan ismin Alloh taolo bo'lak ketuvchi zot, qo'llarini sanab bitirmaslik, ko'p ne'matlar beruvchi degan. Ya'ni mana shu ne'matlar bo'yicha hozir so'z aytasi kelar. Alloh taolo Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim Vashkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nahl surasi. Alloh taolo ayta, ne'matlar uchun Alloh taolaga shukr etingiz deya, agar siz unga tobinsangiz. Alloh taolo shu oyatda qo'sha bizga shukr etirga Alloh taolo bergan ne'matlarga. Ne'matlarni sanasak Alloh taolo ayta, siz uni sanab bitira olmaysiz deydi. Ya'ni bizning kalkulyatorlar yetmayshak, agarda Alloh taolaning bergan ne'matlarini sanasak edi. Meni ne'matlar bor, masalan, ko'zlarimiz ko'ra, quloqlarimiz eshita, oyoqlarimiz yuriy, qo'llarimiz tuta. Biz aytamiz endi qo'l tutira deyish, ko'z ko'rga deyish, quloq eshitirga deyish. Bir vaqt quloq eshitmasa, ko'z ko'rmasa, oyoqlarimiz yurmasa, ko'p ne'matlarimiz yo'qotamiz. Bir vaqtda sho'yoq tanlaganim YouTube'da anda bir oyatni Alloh taolaning tafsir qilar. Alloh taolo ne'matlarni esga tushirganda birinchi o'ringa Alloh taolo qo'ya quloq ne'matin, anari ko'z ne'matin. Ama shunday qoida bor, Alloh taolo birinchi o'ringa qo'ysa, to есть birinchi qator o'rinda kela, u ne'mat ustenroq bo'lsa bo'ladi. Shu oyatdan tafsir qilar, to'g'ri bizning eshituv apparati, ko'ruv apparati qaraganda muhimroq ekan. Men uni to'g'ri bilmaganim. Yo'l anlatdi anda nasalib agarda kishi suqur bo'lsa, u qulog'i eshitadi, u siyasha oladi. Ana suqurlar masjidda bor, masjidda suqurlarni o'qitalar ekan. Tega aytmaydi. Agarda qulog'i eshitmasa kishining, buni yo'g'ala qulog'i da eshitmay, tili da o'zi siyasha olmaydi. U quloq eshitmagach, u lekin eshit siyasha oladi. U lekin siyasha olmaydi. Bunda o'zi ikki bir yo'g'ala. Ko'z yo'g'alsa, u vaqtda ko'zgina yo'g'algan bo'ladi. Bunisi sluhoy apparat yo'g'alsa, u vaqtda kishi siyasha olmaydi o'zi. Imna bu siyashu biz siyashamiz bitadi. Qur'onda Ar-Rahman surasida Alloh taolo bizni o'rgatdi deydi. Izlagat rechi deb keladi o'sha aytmoqchi. Alloh taolo bizni uni o'rgatmagan bo'lsa, biz bir-birimizni anlamas edik. Anlay olmas edik bir-birimizni. Mana shundaylar bor, mana bir vaqt bilgan kishi bor endi mening, u endi hozir vafot bo'lgan endi tug'anlardan birisi. Bir vaqt amar operatsiya yasıyorlar boshına indi. Boshini skrivat etdiler. Operatsiya yasıyorlar. Operatsiya yasagandan so'ng bunun отключаться itiler tili. Видимо, dürüst yasamaganlar olsun, mesela diyenler olsun onda. Onlar tege bilib qaragыз, любой кишиге ул бик авыр була. Ул аны авыр тыйды, бик авыр тыйды. Жылый башлады. Bilib qaragыз, сөйләшә алдык, арас сөйләшә алмыйсыз. Инде зур авырлык кишиге килде инде. Нана соң узак яшәмәде инде, конечно, bir ай яшәде, үлеп китте. Ул инде теге 70 яшькә якын булды инде ул. Бабай булды инде. Менә нәрсә әйтәсе килә, менә бу без сөйләшә алабыз икән, ул да бик зур ниъмәт. Күрәбез икән зур ниъмәт. Кулакларыбыз ишетә икән тоже зур ниъмәт.
Шушы nimetler için biz Allah Teala eyten şükür etmeyiniz diye, rahmetler eytiniz diye. Bu bitinde zor nimetler. Biz ona bitir almıyoruz. Çok nimetler. Allah Teala eyten ve iste'ezzenne Rabbukum la in şekertum la zidannukum la in kefertum inna azabi leşedid. İbrahim suresi 2. ayet. Sizin Rabbiniz hüküm kıldı diye, eğer siz ona şükür etseniz diye, nimetlerini üstün diye. Nögerde küfürlük kılsanız, üstte benim azabım katı deyip ete. İbrahim suresinde 70. ayette Allah Teala eyte. Şu ayette Allah Teala eyte şükür etseniz nimetlerini üstün diye. Şükür, men sizge onu söylegenim var indi, başkındır, bilekindir, bilmey toğanız kaçırası kile. Galimler şükür itu boyunca bişke bölgenler indi, 5 türkümge. Birincisi türküm nimetini tanımay, Allah da bergen nimetini tanımay. O nimetini tanımayan kişi Allah'a şükür etmemişi sanala. İkincisi türküm nimetini tanımay, no nimetini berişini tanımay. Allah'ın tanımay, o da şükür etmemişi sanala. Üçüncü türküm nimetini tanımay, nimetini berişini tanımay, no şükür etmey. Bu da şükür etmemişi sanalaydı. Dörtüncüsü nimetini tanımay, nimetini berişini tanımay, şükür ete, no Allah'a buysunmay. Onu galimler eder, o da Allah'a şükür etmemişi sanala. Hem beşinci türküm indi nimetini kabul ete, tanımay, nimetini berişini tanımay, şükür ete, Allah'a buysuna, bu galimler eder, o Allah'a şükür etmişi. Yani şükür etesin kileyken namazga bas degan söz. Roza tut, sen şunu bilen Allah'a şükür etesin. Zekatın töle, Allah'a şunu bilen şükür etesin. Sadakasın bir, Allah'a şunu bilen şükür etesin. Bu şükür eti olaydı. Eğer şükür etsen Allah Teala nimetini üsteyim diye. Eğer de kişi Allah Teala'nı tanıp, bilip, özünün günahlarını tanıp, okunup, Allah'tan gafur sorap, kişinin ko'nglidan namazdan basayken, Allah Teala nimetlerini üstep bara. Dünya oşalan kibik oşala. То есть mine kişi ölük kibik toğul tege qarangılıkta yaşadı. İmanda dünya oşala bu kabi şunday nese bula Allah Teala nimetler bire başlamalar. Nini nimetler bire, kumut tanışlığı bire. Yani Kur'an'da Allah Teala eyte eğer de kişiye din erişse, dinini kabul etse, din boyunca yaşasa, şu kişinin de hoş tireklik bilen de dünyada yaşatırmın de. Hoş tireklik degan söz bu indi galimler eyteler bunun ostuna ko'p narsa kire. Kişinin bahati de bunda kire. Allah Teala bergan bereketi de bunda kire. Ko'ngil tinchlig'i da bunda kire. Şu nimetlerini berişi Allah şu namaz orqali, şu uraza orqali. Yani kişi şin ko'ngildan namoz o'qisa, ko'ngilga rahat bo'lib ketmaymini? Ko'ngilga rahat bo'lib ketadi. No, men yana size başladım rahatlıkni namazda. Bunlar rahatladı 7-8 gün eli avrak oldu. Alhamdülillah hazır Allah Teala oşa başladı, ko'ngilga namaz o'qiganda rahat bo'lib kela başladı. Endi bu rahatlıkni sezsa kişi namazdan şahsi kelmayacak. Çünkü galimler da aytadilar mana hadislerde keladi, Qur'onda eslatib endi. Jumaqda hadiste kelib ol. Eng zo'r rahatlik Allohni ko'rib, onu bilan ishlashuv. G'olimlar aytadilar, dunyoda da u eng zo'r rahatlik deydi, Alloh bilan ishlashuv. O namozda bo'ladi. Biz onu sezib bitirmaymiz o'sha rahatlikni, chunki bizning uyimiz shayton nomda o'tirib o'ylar keltiradi. Bu turida o'ylaymiz, tegi turida o'ylaymiz. Alloh turida necha protsentgina biz o'ylaymizmi ekan namoz ishida endi. Чтобы Allah Teala turunda ko'proq o'ylasin uchun bunda ko'p narsalar shariat kerak. Yengil aytib turdi. Bir hazrat aytmishlik, namozni vaqtida da o'qib bo'ladi, tahoratida olib bo'ladi, masjidga da kelib bo'ladi. Eng samay og'iri u namoz ichida bo'lgan xushuqni saqlash. Xushuq u dirilib o'qu, sen Alloh turindagina o'ylaysan. Sen o'qigan oyatlar turida o'ylaysan. Imomlar yordamida ma'nosini tushunib o'qu. Biz Al-Fatiha suresinin ma'nosini bilamizmi ekan? Ma'nosini tushunganda, ya'ni mesela Elhamdülillahi Rabbil alamin. Bütün maqtov Alloh Taolaga, g'ayamlarning Robbisini isin. Alloh Taolani уже представлять etasin, то есть примерно
Тошта Аллаһ Тәгалә галәмнәрнең Раббысы дип әйтәсен, Аллаһ Тәгалә мактау әйтәсен, и күңел аркылы үткәрәсен. Ар-Рахман-ир-Рахим, Ар-Рахман-ир-Рахим шәфкатьле һәм рәхимле. Тагын Аллаһ турында уйлыйсың. Малик яумиддин, кыямәт көне патшасы. И галимнар әйтәләр тошта аятны укыганда әзрәк кичкенә генә пауза ясап куярга кирәк. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, Рахманир-Рахим, Малик яумиддин шулай түгел. Киңәш ителә, алай да ярый. Но киңәш ителә лучше всего пауза ясарга. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, раз уй белән уйладым. Нәрсә турында монда сүз бара инде? Ар-Рахманир-Рахим, шәфкатьле һәм рәхимле, Аллаһ турында уйладым. Малик яумиддин, кыямәт көне патшасы, Аллаһ турында уйлыйсың. Шулай нужно намазны тыныч итеп әкрен-әкрен чамалап кына укырга. Теге без галочка өчен укымыйбыз. Тиз-тиз укып галочка өчен генә ул намаз дөрес булмый, и безнең йөрәккә ул тәэсир итмәячәк. Намазны укырга кирәк рәхәтләнеп, ял итеп, Аллаһ белән сөйләшеп, чын күңелдән инде. Менә үзебезнең яраткан дөньяда кеше була бит инде. Балаң буламы сине анда или 2 ел күрмәдең балаңны мәсәлән, сине көтеп торасың, кайткач сөйләшәсең, менә йөрәккә ничек рәхәтлек бирә. Син дә шулай итеп Аллаһ белән сөйләшәсең. Шулай итеп тырышырга кирәк йөрәктәге булган хушукны сакларга. И Аллаһ Тәгалә шөкер итү сәбәпле сиңа менә шушы намаз эчендәге булган шушы нимәтне бирә. Намаз ул хушук белән укыган өчен Аллаһ Тәгалә ул йөк түгел. Йөк намаз була ул кем хушук белән укымый, аңар йөк була намаз. Кем хушук белән укый, ул намаз ул ләззәт була, рәхәтлек була. Моңа дәлил Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә иде Билалга, муаззинга әйтә, Билал азан әйт, намазда ял итик әле дип. Без намазда ял итәргә тиеш. Рәхәтләнеп намаз укырга тиеш. Чын күңелдән инде галочка өчен генә түгел инде. Шул вакытта гына Аллаһ та безгә шөкер сәбәпле күңелгә рәхәтлек бирә, күңелгә тынычлык бирә. И хәтта Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи карыйк, аңар берәр нинди авырлык бәла каза хәбәр ирешсә, беренче намазга баса иде. Намазда тынычлана иде ул. Безгә берәр нинди бәла каза ирешсә, без намаз булып китми. Намазга шул уй кирәк безгә теге бәла каза уй килә безгә шушы инде. Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи шу хәтле бирелеп укыган, что ул авырлыкларны, бәла казаларны онытып торган намаз эчендә инде. Шулай итеп безгә тырышырга кирәк намазны укырга иншаллаһ. Субханаллаһи ва бихамдихи, ашһаду ан ла илаха илля антә, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.